I pozdrav ljudi! Vidite? Danas ću vam pokažem kako da reinstalirate igricu ili neki program, a uz to nemate reinstalaciju ili uninstalaciju u tom folderu. Onda idete samo na control panel, pa možda će prvi put da vam bude small ili ovako, a vi stavite na kategoriju, onda stavite onda programs, onda ispod vam piše uninstall a program, tu kliknete i onda samo reinstalirate neki stvari naprijed igricu, na primjer nešto ili to obično su tu programi, obično stvari tu je metro, ali okej. Svakakvi programi su tu, evo ga i Minecraft, naravno. Samo tu nešto, onda izaberite neki program. Ajde ovo PC, data, application, ne, ajde supporter, znači samo skapirali, znači samo tu. Samo izaberete, onda uninstall, samo ja neću sada, onda sam uninstall. To je to ljudi, ako sam pomogao stavite like, subscribe i pozdrav ljudi.